Eluloolised andmed. Nimi, aadress, telefon. Биографические данные. Имя, адрес, телефон. Sõnavara. Eesnimi, Имя, isanimi, отчество, neiupõlvenimi, девичья фамилия, perekonnanimi, фамилия, ilus, красивый, красивая, красивое, olema, быть, abikaasa, супруг, супруга, sissekirjutus, прописка, eesnimi, isanimi, neiupõlvenimi, perekonnanimi, ilus, olema, abikaasa, sissekirjutus, aadress, адрес, elama, жить, pere, семья, telefoni number, телефонный номер, rääkida, говорить, aadress, elama, pere, telefoni number, rääkida, kõne. Смысловой перевод. Kuidas on teie ees- ja perekonnanimi? Назовите ваше имя и фамилию. Kuidas on teie ees- ja perekonnanimi? Minu nimi on Helena Kask. Меня зовут Хелена Касик. Minu nimi on Helena Kask. Mis on teie isa nimi? Назовите свое отчество. Mis on teie isa nimi? Mis oli teie neiupõlve nimi? Назовите свою девичью фамилию. Mis oli teie neiupõlve nimi? Saame tuttavaks. Minu nimi on Maria. Давайте познакомимся. Меня зовут Мария. Saame tuttavaks. Minu nimi on Maria. Teil on väga ilus nimi. У вас очень красивое имя. Teil on väga ilus nimi. Minu abikaasa nimi on Jüri. Моего супруга зовут Юрий. Minu abikaasa nimi on Jüri. Me oleme nimekaimud. Мы тёзки. Me oleme nimekaimud. Teie nimi on mulle tuttav. Ega me varem kohtunud pole. Ваше имя мне знакомо. Не встречались ли мы раньше? Teie nimi on mulle tuttav. Ega me varem kohtunud pole. Mul on ajutine sissekirjutus. У меня временная прописка. Mul on ajutine sissekirjutus. Mul ei ole Eesti sissekirjutust. У меня нет эстонской прописки. Mul ei ole Eesti sissekirjutust. Öelge palun oma aadress. Назовите свой адрес. Öelge palun oma aadress. Ma elan Mustamäel, Kadaka tee 13. Я живу в Мустамее. Улица Кадака, 13. Ma elan Mustamäel, Kadaka tee 13. Kirjutage mulle aadressil Andres Tamm, Väljatee 65 32, Tallinn, EE 00001, Eesti Vabariik. Пишите мне по адресу Андрес Там, Väljatee 65-32, Таллин, ЕЕ 00001, Эстонская республика. Kirjutage mulle aadressil Andres Tamm, Väljatee 65 32, Tallinn, EE 00001, Eesti Vabariik. Elan koos perega oma talumajas Jõgeva lähistel. Я живу с семьей на хуторе под Jõgeva. Elan koos perega oma talumajas Jõgeva lähistel. Minu telefoninumber on 654
444. Мой телефон 654 444. Minu telefoni number on 654 444. Mul ei ole telefoni. У меня нет телефона. Mul ei ole telefoni. Mul on mobiiltelefon. Helistage palun 8 25 25 25 25. У меня мобильный телефон. Звоните по номеру 8 25 25 25 25. Mul on mobiiltelefon. Helistage palun 8 25 25 25 25. Mulle saab Peilerile teate saata. Мне можно послать сообщение на пейджер. Mulle saab Peilerile teate saata. Mu mees armastab telefoniga kaua rääkida. Мой супруг любит долго болтать по телефону. Mu mees armastab telefoniga kaua rääkida. Дословный перевод. Kuidas on teie ees- ja perekonnanimi? Kuidas Это вопрос. Как? teie eesnimi, Ваше имя. teie perekonnanimi? Ваша фамилия. Kuidas on teie ees- ja perekonnanimi? Minu nimi on Helena Kask. Minu, Мое. Моя. Мое. sinu, Твое. Твоя. Твое. tema, Его. Ее. nimi. Имя. Minu nimi on, Меня зовут. Дословно, мое имя есть. minu nimi on Helena Kask. Mis on teie isa nimi? Mis? Это вопрос. Что? Mis toimub? Что происходит? Teie, Ваше. teie isa nimi. Ваше отчество. Дословно, имя отца. Isa nimi. Mis on teie isa nimi? Mis oli teie neiupõlve nimi? Neiupõlve nimi. Девичья фамилия. Mis oli teie neiupõlve nimi? Saame tuttavaks. Minu nimi on Maria. Saame tuttavaks. Давайте познакомимся. Saame Будем. tuttav. Знакомый. Знакомая. Ta on mu ammune tuttav. Он мой давнишний знакомый. Она моя давнишняя знакомая. Ammune. Давнишний. Давнишняя. Mu. Сокращение от Minu oma. Minu. переводится как «моё», «мой», «моя» и не меняется вне зависимости от рода. Minu nimi. Мое имя. Minu kirves. Мой топор. Minu naine. Моя женщина. Minu abikaasa. Мой супруг. Моя супруга. Saame tuttavaks. Minu nimi on Maria. Teil on väga ilus nimi. Ilus. Переводится как «красивая», «красивый», «красивая» и не меняется вне зависимости от рода. Väga ilus. Очень красиво, очень красивый, очень красивая. Ilus tüdruk. Красивая девочка. Ilus poiss. Красивый мальчик. Teil on väga ilus nimi. Me oleme nimekaimud. Nimekaimud. Тёзки. Me oleme. Дословно. Мы есть. Olema. Быть. Olla.
olemas olles, При наличии. olge hea, olge hea, Будь добр. Будьте добры. ole rahulik, Будь спокоен. oleks tädil küüned, Дословно. Если бы у тети были ногти. Смысловой перевод. Если бы, да кабы. olen teile väga tänulik, Буду вам очень благодарен. olge lahke, Будьте добры. olgu peale, Ладно, идет. olgugi, Несмотря на то, что, хотя, olgu nii, пусть будет так. seda ei tohi olla, Этого не должно быть. Этому не бывать. oli, aga otsa sai. Было, да сплыло. Teie nimi on mulle tuttav. Ega me varem kohtunud pole. On mulle tuttav. Мне знакомо. Его знаю, ее знаю. Varem Раньше. kohtuma Встречаться. pole, ei ole. Не было. Еще одна форма слова olema. Быть. Teie nimi on mulle tuttav. Ega me varem kohtunud pole. Mul on ajutine sissekirjutus. Ajutine. Временный. Временное. Временное. Sissekirjutus. Прописка. Kirjutage siia sisse. Впишите сюда. Дословно. Напишите сюда внутрь. Sisse, Внутрь. sees, Внутри. seest, Изнутри. kirjutama. Писать. Mul on ajutine sissekirjutus. Öelge palun oma aadress. Ütlema, öelda, Сказать. Произнести. ütlesin ju, Сказал же. Я же говорил. oma aadress. Свой адрес. Öelge palun oma aadress. Ma elan Mustamäel, Kadaka tee 13, 13. Ma elan, Я живу. ta elab, Он живет. Она живет. Оно живет. me elame, Мы живем. te elate, Вы живете. nad elavad. Они живут. Ma elan Mustamäel, Kadaka tee 13, 13. Kirjutage mulle aadressil Andres Tamm, Väljatee 65 32, Tallinn EE 00 001, Eesti Vabariik. Kirjutama. Писать. Kirjutage mulle. Пишите мне. Напишите мне. Сначала пишется имя человека, которому адресовано письмо, потом адрес, город и государство. Kirjutage mulle aadressil Andres Tamm, Väljatee 65 32, Tallinn EE 00 001, Eesti Vabariik. Elan koos perega oma talumajas Jõgeva lähedal. Koos, Вместе, совместно. koos ja üksikult. Вместе и порознь. Koos perega. С семьей. Kõik on koos. Все вместе. Talumaja, Хутор. eramaja, Частный. Собственный дом. lähedal. Близко. Поблизости. Вблизи. Elan koos perega oma talumajas Jõgeva lähedal. Minu telefoninumber on 654 444. Telefoninumber Телефонный номер
mobiiltelefon, Мобильный телефон. telefoniraamat, Телефонная книга. peiler, Пейджер. teade. Сообщение. Minu telefoninumber on 654 444. Mu mees armastab telefoniga kaua rääkida. Armastama, Любить. armastus, Любовь. kaua, Долго. rääkima, Говорить. ma räägin, Я говорю. sa räägid, Ты говоришь. ta räägib, Он говорит. Она говорит. Оно говорит. me räägime, Мы говорим. te räägite, Вы говорите. nad räägivad. Они говорят. Mu mees armastab telefoniga kaua rääkida. Повтор. Kuidas on teie ees- ja perekonna nimi? Minu nimi on Helena Kask. Mis on teie isa nimi? Mis oli teie neiupõlve nimi? Saame tuttavaks. Minu nimi on Mari. Teil on väga ilus nimi. Minu abikaasa nimi on Jüri. Me oleme nimekaimud. Teie nimi on mulle tuttav, ega me varem kohtunud pole. Mul on ajutine sissekirjutus. Öelge palun oma aadress. Ma elan Mustamäel, Kadaka tee 13. Kirjutage mulle aadressil Andres Tamm, Välja tee 6532, Tallinn, EE 00001, Eesti Vabariik. Mul ei ole Eesti sissekirjutust. Elan koos perega oma talumajas Jõgeva lähistel. Minu telefoninumber on 654 444. Mul ei ole telefoni. Mul on mobiiltelefon. Helistage palun 8 25 252 525. Mulle saab peilerile teate jätta. Mu mees armastab telefoniga kaua rääkida. Eluloolised andmed, sünniaeg, kuupäevad, sünnikoht, vanus. Биографические данные. День рождения, числа, место рождения, возраст. Sõnavara. Sõber, sõbranna. Друг, подруга. Poeg, tütar. Сын, дочь. Vend, õde. Брат, сестра. Sünnipäev, День рождения, vanus, возраст. tädi, onu. Тетя, дядя. Kuupäev, Число. sündinud. Родился, родилась. Sõber, sõbranna. Poeg, tütar. Vend, õde. Sünnipäev, vanus, tädi, onu. Kuupäev, sündinud. Перевод по смыслу. Olen sündinud 1. mail 1917. Я родился, я родилась 1 мая 1917 года. Olen sündinud 1. mail
1917. Olen hobuse aastal sündinud kaksik. Я близнец и родился в год лошади. Olen hobuse aastal sündinud kaksik. Mu vend sündis suvel. Мой брат родился летом. Mu vend sündis suvel. Minu sõbral sündis eile poeg. У моего друга родился вчера сын. Minu sõbral sündis eile poeg. Mis kuupäev täna on? Какое сегодня число? Mis kuupäev täna on? Minu sünnipäev on 3. mail. Мой день рождения 3 мая. Minu sünnipäev on 3. mail. Kus te olete sündinud? Где вы родились? Kust te olete sündinud? Olen sündinud. Я родился Olen sündinud Venemaal, в России, Ukrainas, на Украине, Eestis, в Эстонии, Tallinnas. в Таллине. Mu naine hakkab kohe sünnitama. Viige meid Ravi tänava sünnitushaiglasse. Моя жена сейчас родит. Отвезите нас в роддом на улице Рави. Mu naine hakkab kohe sünnitama. Viige meid Ravi tänava sünnitushaiglasse. Kui vana te olete? Сколько вам лет? Kui vana te olete? Olen juba 30 aastat vana. Мне уже 30. Olen juba 30 aastat vana. Peagi saan 40-aastaseks. Скоро исполнится 40. Peagi saan 40-aastaseks. Ta käitub kui poisike, vaatamata oma kõrgele vanusele. Несмотря на свой преклонный возраст, он ведет себя как ребенок. Ta käitub kui poisike, vaatamata oma kõrgele vanusele. Meie firma omanik on eakas härrasmees. Владелец нашей фирмы – пожилой господин. Meie firma omanik on eakas härrasmees. Vaatamata kõrgele eale on mu tädi veel selge mõistuse juures. Несмотря на старческий возраст, моя тетя сохранила ясный ум. Vaatamata kõrgele eale on mu tädi veel selge mõistuse juures. Jälle need rumalad teismeliste naljad. Снова эти глупые шутки подростков. Jälle need rumalad teismeliste naljad. Дословный перевод. Olen sündinud 1. mail 1917. Olen sündinud Я родился. Числа 1., 1, 2., 2, 3., 3, 4., 4, 5., 5, 6., 6, 7., 7, 8., 8, 9., 9, 10., 10, 11., 11, 12., 12, 13., 13, 14., 14, 15., 15, 16., 16, 17., 17, 18.,
18, 19. 19, 20. 20, 30. 30, 21. 21, 22. 22, 23. 23, 24. 24, 25. 25, 26. 26, 27. 27, 28. 28, 29. 29. Если вы называете число и месяц, то по-эстонски это будет отвечать на вопрос Millal? «Когда?», «Тогда?», 1. jaanuaril, 1 января, 1. veebruaril, 1 февраля, 1. märtsil, 1 марта, 1. aprillil, 1 апреля, 1. mail, 1 мая, 1. juunil, 1 июня, 1. juulil, 1 июля, 1. augustil, 1 августа, 1. septembril, 1 сентября, 1. oktoobril, 1 октября, 1. novembril, 1 ноября, 1. detsembril, 1 декабря. Если вы называете просто месяц, в котором происходит событие, отвечает на вопрос «В каком месяце?», mis kuus, тогда jaanuaris, в январе, veebruaris, в феврале, märtsis, в марте, aprillis, в апреле, mais, в мае, juunis, в июне, juulis, в июле, augustis, в августе, septembris, в сентябре, oktoobris, в октябре, novembris, в ноябре, detsembris. в декабре. Olen hobuse aastal sündinud kaksik. Знаки зодиака по-эстонски. Jäär, Овен, sõnn, Телец, kaksikud, Близнецы, vähk, Рак, lõvi, Лев, neitsi, Дева, kaalud, Весы, skorpion, Скорпион, ambur, Стрелец, kaljukits, Козерог, veevalaja, Водолей, kalad. Рыбы. Olen hobuse aastal sündinud kaksik. Mu vend sündis suvel. Sündis Родился suvel, летом, kevadel, весной, sügisel, осенью, talvel. зимой. Мой брат родился летом. Mu vend sündis suvel.